Tomon arve kethe ajok hemrit kanahok dun doner kep susia hemtun kanahok pon Lakhain ko truck Dwarbaguri constituency ke parlo jamin terang arong along patovia por Tomon kethe ke bang penajok pinang an hemrit kanahok pon an parta bangso Tomon kethe pen doner kep susia hemtun patovia jo por final kep apor malom Tomon kethe pi ke bang ajok Donner kep suse hemtun kanahok dun la pen kisung ke phua hemtun atum pherang ke karjo hut ke thana tengke areng hu ke so bangke abelang la si local msc mate em richard tok bi aphan nangra vek tha pusi kisung ke phovek hemtun atum chuning report athe local msc mate Karbi Anglong Autonomous Council Education em richard tok bi ke kai ke apor hu Dwarbaguri arat akisung along kerap ki pidun tengne ne abang apotsi nangrap ji pusi ke phovek hemtun atum ning ke thepen tobar chulang lo puta thanpon Beta Pangda Pon Dehuri Pen Amosing T 365 News India Tui ke benar ke balom alu tomon thei ke Antela tomon ni thei hut pipilo kalakson do kilokson ke no ma ke thang da bram tela hem ding mate pharle thelo habu pangyar phelo ante sarpiburi ameka wita tu pu antela so abange koson peng pipilo ante sarpiburi amega ve do te ma samela bang ke pudu ko lo athoda bang ekdom kichi thur hisab lo ke ba na sa usmar hi ke ban do thang thela thang somar tamhan ando thang semar ke feri masih palong rum se lab lo antela so putha education em richard to bi pan pipilo na ni hin pen nên hiên mình cái là nó là tiếng anh ta oi làm nó là cái sự bên làm nó là sự này sân bạc cái đó to nang men chi than hate Sao thế ko ana por la so tomon ke là cái bên này bây giờ kẹp ra chỉ tìm nằm đó antela hem kalakson hut ko pipilo lukson do cái lực son hơi cái lại cái này hem cái bên tục này là tiếng cái đồ cái bên ta lực son đó antela pene labang so tomon ke thia hut ko pene osomar tom phan ba methang chor tom phan thang akidu kisung abelang